Бүгін мына 50 жылдық кешені беріп жатқан ағаларымызға бір қол жауап берелікші. Әкелер жөнінде бір қысқаша қалау тілектерді айтып кетейін бе. Әке кезеңіз? Құдай берген бұйыл қаншаға шығып атасыз? 68-ге толы отырады. 40-ында 40 жылдаған мырза болым, көшедің қыз келінді қарап қойым, қатырақ сөйлеп қойса келіншегін, қорсылдап үй ішінде еркек болам. Ел үйінде балдарыңна бойға жетеді, тура емес сөз сөйледен кеңеш береді. О мен білмейм, апам біледі деп құтылып, тыныша жол көңіліңе жанып жүреді. 60-та аста секен сөйлеп қалам, анкені үйге жаңа күні келіп қалған, ұялым өз үйіме келе алмай, ешікпен келбереме күш шығарам. 70-те қайра-қайратшыны сонам. Келберім ұрыстала телен оғам, халық теле алақанды жайып алып, көрінген нәрселерге бата қылам. 80-те өз орнымдан арам тұрам, деведе жүрі деген сөзін оғам, келбірдің жетегінде жетеленіп, өмірдің рахатын сезіп қоям. 90-да күнде емес сағатты санайын, деведе жүрі деген деп қалайын, келбірдің жетегінде жетеленіп, күн шығып қайраватқа кезге қалайын. Адам баласы 90-ның қырын асса да, қылымға шейін барса да, артын қымсайып қараса, данышындай құрбылар менен, құда сүйек жетер туғандар менен өткізген соның ғана күндер есте қалады екен. Бүгінгі кешеңіздер ең соның есте қаларлық тарихта қалған күндерден болсын дегендер бір қол шапы. Жарқын жүзді достарым, күлкіңерден нұр шашылсын, гүлдей болсын жолдарым. Әрбір таңды қуаныш менен тосып алып дайыма, бақытлы өмір сүргілі, жүрек толсын тыныштыққа. Кутмандан классташтарым күліп жайнап жүргілі, денсаулықта бақыт менен жүрек толы күлгілі. Үрісілділа қоштосын, ар күніңір майрандай, достығыбыз түбөлүккө сақталсын ардайым, байды. Ар бириңе чын дилден мен ак тилектер арнаймын, үй бүлөңөр аман болуп, берекеге бай болсун. Кайгы жолу бой жашооңор кубанычка толо берсин. Классташтык достугубуз кылымдарга созулсун. Кутмандан классташтарым күлүп жайнап жүргүлө, денсаулыкта бакыт менен жүрөк толо күлгүлө. Үрүсүн тыйма коштолсун, ар күнүңөр майрамдай, достугубуз күбөлүккө сакталсындар бир иргеде. Жылуу сезимдерди армаймын, жылуу сезимдерди армаймын. Кутмандан классташтарым күлүп жайнап жүргүлө, денсаулыкта Билет бермей болады, жаңа ет толға болады. Емен қырғызы менен мақалла
урматтуу классташтар, Кудайдын бүгүн кутмандуу күн экен. Бардыгыбызга канча жылдан бери, канча айлардан бери ушу жолугушууну күтүп элек. Буюрса жакшы болуп атат. Бардыгы 100 болбосо да бир 70-80% келип атат. Ушу бүгүнкү жолугушуубуз кут болсун. Келгендердин баарына келген кадамына гүл бүтсүн. Бүгүнкү жолугушуу ар бирөөбүздүн жүрөгүбүздө, көкүрөгүбүздө, көңүлүбүздө кала турган жакшы күндөрдөн болсун. Бар болойлу, бир болойлу. 60 жылдыкта дагы 6 сануу заман ушу жолугушта жолугушайлы. Дайыма ушу жакшылык болсун, Кудайым колдосун. Özü Talaz olmazsa da düğüne düzünde ekine bayna var. Güle muskoy enkisi jenskiyle ekine bayna var. Ecege, sizge sonra o oynanınca kıyından var. O oynan nereliyle? Uy sağız mı? Uydu endege sahip. Süt nalı var. Dağı. Kaymak var, ayran var. Dağı. Çöğü var dedi. Ecik adı emez. Uydu şakana sahip. Olçak koydu. Buna ilk son oyun otururken bizi geçişkirin ağabeysa ilk son priz 500 gün. Tak böyle olursa ne? Harekete. Zamarsızlar. Olçak koydu çıkırsa. Kavalı Jankorozova almagan ecegözde. Ömür boyu var sayınagan ecegözde. Bayterekova Nurbü İmaşova ırıstan ecegözde. Olçalarını tosalama. Барыбыздын кырсыктан тышкары болуп баарыбыз аман эсен болойлу, ушундай тойлордо жакшылыкта көрүшүп жүрөйлү. Баарыбыз балдарыбыздын, кыздарыбыздын сый урматын көрүп, балпаган, байбиче, абышка болуп ошолордун төрүндө картая берели, Кудайдын берген жакшылыгы. Дуагаев Керим агабызды жегебиз менен бул жака чык. Кана Керим аке. Керим аке. Келиңиздер. Bu kişilerden bir daha rastçılık bildirim gerçek niyetlerimiz sonu olanı gitmemiz gelmekte. Klasdaşlarım, yurttuğanlarım, bazı 60 yıllık tencanın törülgönden de soruğu bazı aldı, körgünün razım aldı, 30, 24, 50 yıllar körgönlerim var. Bunlar bazılar gördüm. Bayağı tamam söylesem, ama söylesem de kurtarmadan başladım. Burası, ana neydi? Şimdi şart olsa, yol başarayla orada olsa,
günlerinde yürüdük. Yolda çıkalım. Anam nereye çıktığını yapacak. Yapay, demek. Var yapıyor, küçüklerine kayıyor. Ama hanımlarla. Bayağı gelin yok olur, gelin daha çok oturmayacağız. Bravo. Bravo. Anam var sana kamarım. Gel bana da ömür versin Allah. İspat versin, dem versin. Bana hastaları tezgah versin. Gelgesin, sırf versin. Anam varsa kendine doyda. Koldan mesela bir telefonlar, narkotik var, uyuşturucular. Varın telefonları dinleyelim. Bunlar var çok uzun. Birinin daha fazla birisi iyi çıktıktan sonra kurayla yapıyoruz. Abartıkta dönene koyuyor. Görevde de. Bravo. Aytarım, anam casus olsa varsına, 70'e gelip kaldı var dedi. SMS, arı yurtturda, otobüs turda yaşaşı gerek. Çoğasalar kötü ayıptan bahsediyor. 60'tan atkanda 6 saat bir yere gitti. Bravo. Otonu sürüp, otoma yarasa oturup, otomda sürüp. Niye gidiyorlar? Senattan beri ben sen saat oturdum bana kadınlar. Yok. Varın adı ilgilik, düğmörgü babısaları var. Uyuşturucu tutuşlarda altmış, adamında, bütün babısalar buna. Amalağa, ruloya da korkun. Bravo. Amansızlıkla demliye de gelgende görüştürüldü. Tarım anlamda telefon olsa var mı? Al olsa, ömrü boy olsa al olsa beşga. Bravo. Estağfurullah. Geçmez. Hem kişileri yaşamasın Allah'tan söylüyoruz. Şöyle aslanlar aldı. Hem akıl yapmak söylüyor. Yok. Aytarı mı? Hızlı akıl. Annen hız kötken özgün bütün arkadaşlar var. Zatenler nerede olsun? Doğru tabi olsun. Bravo. Dayım cannattan ölümdesin. Hanım balıklar sürüldü. Balığa bırakmalı olsun. Bayramlar kut olsun. Belirli uçak kesinlikle ben yol göstereyim. Yarayın mı? Hayır, rahmat. Bolça olmasın. Gelme ağzına. Bolça olmasın. Rahmat. Öyleyse yurtumuz yolumuz olsun. Ama sen 7 alınız. Öyleyse 70 yıllıkta 80 yıllıkta çalışma olayı nasip kızın. Öyleyse burada konuklar biraz çarpacak olsak, esnafçılık, ezalalı, arveri, bazalı, sırdaşalı. Anan sırtına çıkkanda, tuğanlar toyma gelgende yaşlarının sözü bundayken. Sırtına çıkıp yaşlar söyleşen oy balancanın kelinçeği, oy başkaça olup kettir o. Balanca sulu olup kettir o deydiken. Anadolu 60'tan aşkandan keyin Ankara'ya çıkarsan, buranın sözü bundayken. Oy bu toruğa kayızları yaşken. O davrenin davresini kimine tattılar? Çürük oruğa mecalene darlanıp gelip bir darı yaşken. Darı şunda eleştirişler bunu degen. Andan koy bugün hanımların oldu ortağa bir gelecekçe. Kendinize bugün en çocuk bana gözde boğuttuktan paramızda bir gez şakıralı. Ağaççıyın 7. çocuktan beri isteyip gözden boğacak abi. Sizler köçülü. Çok bir sizler köçü olmayın o. İzdeşeli ömür ötüp barata soraşalı gömüldegen hamanat İzdegile menda gerek bolor mu adam zatı ömürgö bir jaralar men silerdi jakşı görüm bilgile tarınbastan haman esin jürgüle men silerdi jakşı görüm ay bilgile.
Keşke жақсы өттін. Бәріңерге қаларың денсаулық, uzun ömür. Бәрі şu балдардың неберлердің қасында аман есен болойлық. Бәріңерге қаларың денсаулық, аманшылық, тыныштылық болойлық. Сөздөрүбүз көп, жакшы тилек, жакшы сөздөрү көп. Биринчи ден соолук берсин, аманчылык болсун. Ден соолугуң болбосо майрамда жок дейт. Ден соолугуң болбосо майрам эмес күнү да майрам дейт. Анан бүгүн биздин жакшы чоң майрамыбыз болуп атат. Ушул күндү сааттап, жылдап, күндөп күткөнбүз. Ошол күткөн күнүбүздү Кудай кут кылсын. Биринчи ден соолук берсин, аманчылык болсун. Бала чакан урмат сүйүнгөн, буюрса жакшы жашоодо келатабыз. Анан мындан ары дагы жакшы жашап, бирибизди чарчабай, чалыкпай, талыкпай, бирибиз менен бирибиз жолугушуп жүрө берели эми. Assalamualaikum урматтуу классташтар. Бүгүнкү 50 жылдык мааракеңер кут болсун, өмүрүңөр узун болсун. Дайыма ушундай жакшылыктын үстүндө жолугуп, бирге столдо отурайлы. Бар болгула, аман болгула. Рахмат.
Büyük tuttan, el için işlepler sıkkan, çok uzun bir yol düz, Vakayatadan dalaya çıkan, Vakayata'nın ıttığı uğulları, buna ardaktı ata, ardaktı apa buluşkan, buyurursa çoğata çoğapa bolup, suyuktü körüzün körük olgun, atamızın toyu bayramı kutlu olsun deyli, aldığınızda dayanısı desek çaydan olduralı, dağımıza kalıptı çakır durayın, geçebildiğin kadını bolu, Tanrayeva, kız içerisinde tazalalı. Koşubakova Zurakan işi görüşü. Koşubakova Zurakan işi görüşü. Bayramınızda kutlu olsun. Evi tuğanlar kömürde müneceklerinizi buralı, jakşınekleriniz sınağı. Altında doğru başlaşların bürürken sağlık başlıklı bir çoğu oturalım. Yeni çocuk marifeti kutlu olsun. Barmağa uzun ömür, den soğuk, balgar tutarısın, jakşı kurmasını görüp, çöre, sonra görüyoruz. Zayna jakşılıkları çok oluyorsun. Darдағы жолаушыларда көп oluyorsun. Ben aytқанда 60 жылдық, 70 жылдық darda çoğu oturalım. Bazı den soğuk olsun. Ama uyuşturucu topta da razı bildirelim kadrına. Şu bazılarına den soğuk uzun ömür jakşılık alır. Sayın başında jakşılıklar toyda dolmuştu görüyordu. Aman bulalım da bulalım. Dünyada dışlık olsun. Jakşılıklar көп olsun. Karabolcuğa kuatla tur alacaklar bize. Kımbatlı altın baytaşları, бүгүнкү баардыгын жалпы майрамыбыз менен куттуктайт. Денсаулык берсин, аманчылык болсун, бала чакасынын урматына ээ болуп, көзүн көрүп болуп жүрөт деген ушул. Аман жүрсө, денсаулык берсе эле Кудай Таалага ошо ыраазыбыз да. Денсаулык болбосо, күнүгө майрам болсо дагы майрам күн болбой калат. Денсаулыгың болсо, майрам эмес күн дагы майрамдай кабыл алабыз. Ana uşul gündü жылдап күттük, айлап күттük, сааттап күттük, анан азыр кубатта минуттап күтүп жеттик ушул жакшы чоң майрамыбызга. Ушул көптөн бери 50 жылдан бери көздөгөн, 20-30-40-50 жылдан бери көрбөгөн алтын карташтар бар экен, буюрса бүгүн көрүп аябай кубанып отурабыз. Ушул майрамды, ушул кечени уюштура турган калбарга жигиттер менен келиндер тота турган майрам болчу да. Анан биз балдарга жардам берип, биздин кыздарыбыз аябай мээрет кылып ушул майрамды алып келди. Келиндердин алдынан сакеш жүрдү. Анан Бишкекте яткан ашкандар дагы жукундар жок экен. Жукундар дагы аябай чоң салым очту булар. Биякта жүргөндө нокун жукун экен жумагат болуп аябай активден атышты эле. Жукун Бишкекте жатып дагы бияктан телефон менен башкарып кошумчаны кошуп алып турду. Ушул майрамыбыз дайыма куттуу болсун, өмүрүбүз узун болсун баарыбыздын. Элки дагы дайыма майрам болсун, алты сан аман төрт көз түгөл дагы жакшы күндөрдө жолугушалы. Olçalar olsun açıkçası. Jukun benim büyük tuğanıma öz kol veren bir sol priz tapşırayım. Barakayla, Jukun ağamızda buna bir sol priz. Barakayla, önce göstereyim bile suratına. Bana bırak olsa, kimisi? Bana bırak olsa, bir bile söyleyeyim son priz. Akısı, bugün 50 yıllık varım diye dayanıp planlarlar kayda yüzüne kayıp etmesin. Neyse ayıp şeyse. Adım çınar iterim, yaşodur aldan derim, baldarım boğdu baktulu.
Kazandan eti kaynagan karday gülçin aparet. Kızlarım senden aylanam, kızlarım senden aylanam. Kolçolar özgürse. Harekete buna canımlarımızdan canımda belek olsun. Kulübe şekerimiz. Kulübe şekerimiz. Sözleri var ekan, dilekleri var ekan, can qonaqlarga topshirib ola kelamiz. Endi bu yerga Ali Mirzani chaqirgim keladi. Ali Mirza kelsangiz. Şu iki klassdaşımızды bilесіңер. WhatsApp'ta дайыма активный шуталып. Поддерживают других классташтарымыз. Когда мне было очень тяжело, они поддерживали меня своими словами. Я это почувствовала, да, эту поддержку. Она уже азыр жесеңе жоқ болу үшін ошонун атынан силерге рахмат айтып, бизди поддерживать эткилерге, ушу сөзбен де адамга атан керек болот экен. Ушу жесеңердин атынан жок кылбай, экөөгө 5 сомдон приз. Harekete bolçurak baktap durala. Kulübeci. Kulübeci. Oy kulübeci. Beni kayırsanız. Ben de sizge bir düzü verip turadi. Buraydan beri biraz kapı olup kaldınız. Kendinizi cezalı cezayirse alpar koyuyoruz. Ayırısından geçik kapayımıza. Barakende. Barakende parmağımız dayman talasqa toyuğa gelingizdeyle. Barakende bu bozulda kutuk tapayım. Harekete kalmasına geldiğinizde ortada şimdi kıyat durala. Классташтар, урматтуу коноктор, бүгүн адам куанычтуу күн болуп атат. 50 жылдыкты мына тосуп көптөн бери көрүшпөй, мисал алсак 76 жылдан бери мектеп бүткөндөн бери көрбөгөн классташтарыбыз бар экен. Көрүшүп, таанышып, бир жолу сырттан келгендер бар да. Адам кубанычтуу болуп атабыз. Баарыңарга ден соолук, аманчылык, эсенчилик бар болойлу, жакшылык менен кабарлашып турайлы, жакшылык менен катташып турайлы. Жаманчылыгын кечирен берсин, жакшысын эртесин берсин.
көбөлөгү гана менин эй түшүмдө түйүнүн гана эркемей түшүнсүн түңүлбө гана менден ай жаш көңүл ий койчу түбөлү күчүн ай түзүлсүн абалкы гана менин эй түшүмдө абайлап гана эркеми түшүнсүн андагы гана көргөн ай түшүмдү ий койчу айны баса үчүн ай түзүлсүн санама гана түшсөң эй ар дайым сабырлып гана жүрөк эй орутам сен үчүн гана көргөн ай Ана тойыбызга бүгүн 50 жылдыгын белгилеп жаткан Алпамышев Талдагыбызды Талдагыбыз барбы? Караңыздар, кол чоң кооттоп туралы. Муамбы жеңебиз менен кошо чакыралы. Талдагыбызды Айым жеңебиз менен Кашыбеков Талдагыбызды сиздерди кол чоңдо деп чакыралы. Sizler bayramımızda mutlu olsanız hepiniz başlayınız. Gelinize. Ой, құрметті кластастар, екі жағын қарап қойып, екі кластасшым қайнатамыздар менің реймдеп, менің қайнатамызды бүгін резалтшы. Мен сені қайтармайды ой, кластастармен келейін, бір шер жазы, отырып келші, бұл сарайқан өкөсті, аялдарыз өкөсті жүрді. Азырында орта отырып өзіңіз әсіз адамын. Мен айта тұрған нәрсені ашық айта болсын. Партиямен жатқан жоқ, бүт кластастар бүт туғанда тұрау. Жашатыр ештеңе жоқ, ашық айтқанын дегенде. Құрметті кластастар, бүгінгі күніне қайтқандай көптен бері күткен, менсіген, тілеген, мектеп өткен күніміз 50 жылдық екен, 50 жылдық күніміз келіпті, юбилей. Жаңа бақшында қанша балалы сөтіп кетті, қанша қыстап сөтіп кетті дегенде. Мен қалған сөтіп бол дегенде, бар бол ойлы, аман бол ойлы, есен бол ойлы. Мен 60 жылдықты тірегелі, 70 жылдықты тірегелі, ұшыға чейіндері, келерді жылдарда әркіміз үйбілерсе жақшылық ниеттер болып тұрсын. Бұялбай шақыртылар, көп болса жаңа ресторан үйінде болса, бір стол, екі стол енетіктеріміз, келгенімізді, дегенімізді, ішкенімізді ақтап кетеміз, әкесі одан жағылды. Соды кластастардың атынан шығып, жақсы болып қалып дегеніміз, әп кетеміз. Одан шошыл торымен көрішіп кетеміз дегенде. Бар болайлы, аман болайлы сен болайлы. Майрамысымен дәрі жүр. Айра, ол чоң кооттоп туралы, адамдарда.
Bärenleri aytып atkан sözlөрün bärine koşalım. Bärenlerge kalan densoluk, amantılık, daha köp yaşarlar, daha ötçe yüzleri, bärikle kalan amantılık. Kalaçıgillerden yaşlıkta olsun. Vatandaşlar, büyük topluluk oyunlar, altın oyunlar olsun. Milyonun olsun. Merkezde nefeteleri oturup 50 yılında sekiret kızlar, bozganlar, 50 yıllık ortamı kanday vakıtı ötüp kettiğini iyileşip oturadılar. Alvatta var ve birden kızlar yalnız, mazlar yalnız eğer, merkezde ayıplarını sürüsünde var ve etekten bulup, bala çakalı bulup, kayda olup, kaynata bulup oturasınlar, şunları kutlusun burayı. Var bollar, aman bollar, Cenab-ı aytkanday bir şulta oylu, 60 yılga çeyin aman boluylu, 70 yılga çeyin burayın жеткисин diye, ağa çeyinleri yıl sayın boyu 2 yılda bir yolu, bir-birini görüp, bir-birini çerdaşlık, mülküde bulup, kömür açıp etişinlerdi kalaydılar. Var bollar, aman bollar, burayın içinde çoğulu uzun ömür versin. Aman çok olsun. Hayır, Alamatlar bu düğün konuk buldu. Ayağımızın görüyoruz. Varımızdan diyelim oradan geldi, bu olsun. Yurtlar yakışık gördüğü bir de oylu adam, cumasını götürür adam. Varımızdan, cumamızdan, hayret olsun. Ana varımızdan meclisten yer olup, anan içimizde iyilik. Şunday yakışık oyluyor, iyisi olup, görülüp varımızdan geçmişler. Amansızlık olsun. Günümüzde zamanda zaman neklerde Kuday'ın öz saklasın. Daima uşunday yakşı başbakanlar iyisi olup, bilmem o Kuday'ın nasip olsun. Geçtiğimizde uğurlamışlar. Yıldan yıla üçüncü katarmışlar kemiği aman olmuşlar. Varmışlar da amansızlık kavaydı. Ay bırakıldı. Ağabelerden bir yüzünde, cicilerden bir yüzündeyiz. Ciniler bir kıskanmışlar, gereksiz. Sevgilizde akılmışlar, kuvatta külbey koydum bu. Ay bırakıldı. Bırakıldı bunu akşamı faydalatsa kıyım bulut, ayaşlarından ağalarımız kıyım bulut tevelge gösterdi. Darabacağım bu sarmak. Arkadaşlar, Minezgir'e 8 yıl oldu oldu. Bana ben yoğun okuyacağına takşandı. Saçın yoldan cidden cazandı. Kubu kılıp kırsa sırtı. 9 plus buna işte o saçlarına olup bütün hayattan beri bana çaba oluşalar nasıl ben kırışçılığımda
Жестер бұрылап қойды, басақыл жестер. Біз жүрген әлі түн қайдады. Ең бір орысшының алып, шылырда қойдан бола ма? Маған жаққадан, орысшыларға жаққадан. Невозможно прожить без печали, но хочу вам, друзья, пожелать, чтобы в радости вы забывали, что недавно пришлось горевать. Я хочу, чтобы песни звучали, чтобы вином наполнялся бокал, что друг другу все пожелали то, что я вам сейчас. Elli жылдың құттықтап, ішіндегі қарындашымыз өлді істеден құттығып келген екен, кешеге келіп қашына тұралы, бұна қызығыстан жақшының не өлеңіздің қалатынығы сұралы. Саламатсыздарбы, бардыңыздарды бүгінгі 50 жылдық майрамыңыздармен құттықтаймыз. Не деп айтайын, бардыңыздарға чын денсаулық қалаймыз. Бақыттуу жашоо өмүр сүрүңүздөр, дагы 60 жылдык, 70 жылдыкты толуңуздар буюрса. Анан апамды куттуктагым келет, ошо бүгүн атайын келдик. Апамды аябай жакшы көрөбүз. Апам 50 жылдык майрамыбыз менен дагы биздин маңдайыбызда бар болуңуз, биздин жакшылыгыбызды көрүп, атам экөөңүз да ден соолукта өмүр сүрүңүздөр. Кубанычтуу күндөрдүн биринен болуп отурат. Бул күндөрдү биз 50 жыл арабызда көрүшпөй калган классташтарыбыз бар экен. Бүгүн ошончолук баардыгыбыз бири-бирибизди көрүп, кубанычка толуп отурган учур. Ушу уюштуруучу топко эң ыраазычылыгымды билдирем. Анткени бала чактагы өткөн күндөрдү эстеп, ушулар биз үчүн канчалык жумуштарды кылып, бизди ушу уюштуруп, ушул 50 жылдыкка келип отурабыз. Ар бир классташыбыздын жүрөктөрүнө жылуулукту арнап, кубанычка батып отурабыз. Баарыбыз ден соолукта, аманчылыкта, бири-бирибиз менен дагы бир 55-60 жылдык кечелерибиз уюшу берсин. Эң кубанычтамын кыздарга, уюштуруучу топко. Ак лес сайын бересиз, калмайган көлдүн үстүндө калкылдап жүзгөн кемесиз. Ырыстуу сүйдө элеге, ыйманы таза эгеле, көкөлөк көңүл кушуңуз, апа үйүңүздө ушундай көбөйө берсин, не берет бир кол чаап коём. Мен бул жака агалардан чакырайынчы, акелерден. Бүттөр байкебизди бул жака чакырып алайынчы, өз каалоосу менен чыга тургандар барбы? Агаларда, жезделерден, акелерден. Барбы каалоочулар, өз каалоосу менен чыгам дегендер? Же өзүм чакырып алайынбы? Жезделер